Gaafan kaan ammoo xixiqqaa hidhadhee gagalee bira taa'ee saayibni kiyya tokko na dawwalee sheekaa kiyya waan zamanni itti jiru quban qabdu ati darasummaa dhufte bukuree ijoollee daa'ima ammallee jettee biran taa'ini namni durbaan xiqqaa jedhe ijoollee xiqqoo namni durbaan xiqqaa jedhe innu xiqqaanaan jedhe namni durbaan xiqqaa xiqqoo isiintu xiqqoo jedhe inni xiqqaadhanaan jedhe maal godharee maalin beeytan kaa sheekaa kiyyaa maal laallachuun isin bira jirti ni kaaya halaala qabdanii amma waan barbaaddan godhuun isin bira jirti dubbiin tun naa dhufte dhugama jettee ijoollee bira taa'uun hin barbaachisu meeshaan qoratu barbaachisaa jedhe meeshaan qoratamuun barbaachisaa jedhe aboo isheen illee gaafa kaanii akkuma kaan sheekonni baraatiin waan kitaaba keessa jira bara akkaataa dubartii wanni martuu dubartii waan beektu seetanii ni jira kam gorarree isheen dubbiin dhufte laalamuu qaban mana yaalaa galuu qaban mana yaalaa galanii fattashamuu qaban ayyee dubbiin dhufte kaa gaafa kaan intalli daa'ima olma funnee waliin nyaannee dhugnee maal jennee taphachiifnee awwala isteeppii isin jettan sanii beeytan step to step jettanii baraasiu kasuma goonanii hin deemne step to step dubbiin dhufte gaafa kaanii rifariin hin katabe rifariin mana yaalaa hagaamu halaalamu hin dhufnee taarika wallaahi yaani dhugamaaf isin hin jee mana yaalaa geessine mana yaalaan beeytan kaanii miti isin kana bichaan ka dhukkubaa bichaan beeytanii mana yaalaa ka dhukkubaa bichaan beeytanii hire mana yaalaa finne ogguun finnu kanaa imimmaanuma buusuu jalqaban in shakkeene maaluma taateen tallitummaa boottisi oduu duraan quba qabna maal quba qabna dubartiin abbootiniin durbummaa qabdu maalleetiniin nama harkaa tattaaffatti qabanii hin dandayan girgiddan nama buufti jechaa dhagaye maarree kookaa laslaasaa nama harka gaggabdi laslaasaa wayiillee bituun barbaachisaa jechuun kana seenaa duraan mataa keessaa qabna ka sheekaan kiyya maal godharee mukkuree fayyaalessi kiyya akkuma jiruun jira intalli intala daa'imaa dhugattuu nu harkattan gaggabdii maalan godhuu qabna laslaasaa ambi jette san bituu qabna afaanitti qabuu qabna mirindaa tokkoo fi ispiraayitii tokko bitanneet laa ilaaha illallah gaafuma achi kaahee intalli imimmaan jalqabde tariikaa barataarii wallaahi kolfaan duuta maal goonaree intala mana yaalaa wayitaa geessineetiin hin jennu booyisuma jalqabde eeganii manni yaalaa yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse gaafa kaanii maaltu jiraree akka isin beeytanii qullaan qulla baadoon baado zeeroon zeero qullaan qulla rifatuun ammaka kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe adaamaa na fakkaatuun ammaka roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka bakki jiru kun abbootiniin dallo na fakkaatuun ammaka sireen irra jiru marti abbootiniin kiinnootiniin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiniin natti fakkaatuun ammaka sheekaa kiyya maal taataree gatii baaftee mi gatii haganaa baaftee baafte akkam goota balaan haganaa sirra gaggaame maa sababaa eennuti sababaa gooddanyaati maal gootareen dubbatinii callisi malaan gaafadhu saayikoo yunoo saayikoo waan jedhamu beeyta intalumatti gaddeebi'ee dhiisi kuni faashina biyya keessa jiru siin addisiin hin baane siin haara waan baane wanni akkana mucayyoo dhiisi kana ni beeyna dalagaa ummanni dalagaa oolu ni beeyna ummanni martuu siin hin baane kun dhiisi abbarataa ta'uu seene abbarataa ta'uu isin jettan san mucama saniimi akkana dalage isuma beekeetini awwalumaa itti seene baran isinuma qarqaaruufi malee je'en isuma naan jette aboo saayibuma kiyya sani aboo mana keessa taphachiise mucayyoo kiiloomeetira ishii ispaaltii takkaa irra baatee hin beeyin mucayyoo maggaa maddoolaabuu waggaa sadii tapha manuma keessa taphate inni tireengingii manuma keessa godhaa baay'eedha akkanatti baraa ijoollee waggaa 12 fi 13 hin jirtu waytan isiniin jedhu dhugaan seetan jiila qaba sheekaan fuudhamaa didee jettanii irraa dhaabadhe na sodaachise haalan na sodaachise isaanuma naan je'an. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaa nama rakkate yaa nama rabbi irraa hajaa qabdu viidiyoon kun cufa nama rabbi irraa hajaa qabu akka rabbi rakkinna keessaa si baasu yoo barbaadde wallahi alladhi laa ilaaha ghayruhu والله وبالله وتالله أمس أجائب رسول كنا صلوات ربي وسلامه عليه نما رب الرهجاء في أشو بربادو يرو إني رب الرهجاء اتفق أشو دنديو
رسول كان صلوات ربي وسلامه عليه نهما سني ما إني قيا جمعة تقع في قدان كنني بينني سلان قيا جمعة كان كيسا لوتوري أجائبات تجري الرسول صلوات ربي وسلامه عليه فيه ساعة جدا قيا جمعة كان كيسا يرو وهي تجرى جدا كان كهماجر نما ربي الراهجاك أبو نما ربي أك علمك علم دينا سيته نما فد نما جارتي بريدة برباد نما دنيا برباد كإيمان برباد كهفولتي الدنيا في آخرة بربادو فيه ساعة جدا ويا جمعة كان كيس يروهيد تجراج الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لا يوافقها عبد مسلم نمتج ربي تأمني يرو سيو ربي كإسا كنا متات سآتي ويا جمعة كيس جرت سني الريو كالآبة تاتي يسأل الله شيئا إلا أعطاه هما فئ يو ربي انقافت حجا إسا تمو تبرباد يو ربي تكهمة تاتي يرو سنتي والله يا ربي وان إني برباد وان إني إسا قافت سر ربي إساف كن جدا ساعات سنك جرت إلا أعطاه جدني بيك ربي إساف كن مالي حجا إساسا إساف باسو مالي هنافو جدا ساعات سنك يا جمعة كيسا يرو كم جنان علماء إسلام ويتدبة صلاة عصر الرا حاجة مغربات ما أجائب أقرتا حاجاتي تقبض سر ربي تهمتشو لاف صلاة جمعة صلاتي صلاة عصر صلاتي إرابه حاجة قلقلاتي حاجة ويتمقرمني قهوتي تائي ربي كيتت ربي سماواتا في دتشي ومكواني تكا إسجالا إن أكني كنياكي حاجاتي تقو في قدو بيكو سنتي مي أفقابيتي أكا ربي حاجاسي بافني أقرتا كوني أمس رسولاتي نمني ساعاتي سنكيستي يا جمعة سآتي صلاة عصر بودت أرقمت سنكيست ربي هاجاء فيه متي إلا أعطاه ربي هاجاء إساسا إساباس ملي وان إني قافت سن إساب كن ملي هم حفو جراني رسولك إن صلوات ربي وسلامه عليه دبتني عصر الرا حاجة مغربا يوكا سآتي ملما يوكا سآتي مسدي حاجة نجعلها هنتر سآتي لما سدين سن أفقابيتي تائيتي ربي كيتتي ورواتو harka isa jala qabadhu wadda'adhu rabbii kee kadhadhuuti wallahi wabillahi ati dhugaan jecha rasuulaa kana dhugu oomsitee akkasitti teettee hajaati rabbitti himate taanaaniin furmaata addunyaa fi aakhiraallee ni argatta isinii jedha kuni dhaamsa rasuulli kenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi nu himanii dhaamsa kanatti fayyadama sa'aatiin suni sa'aatii ربي وان أتي برباد سيف كن وان تاتف سآتي كانت ها فيدمنو إسنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته